Kani kadai All India Radio Shillong ka khubor ban pule da ilus atas em kini kilong kimat bakong san jong ka khubor kan National Education Policy NEP kan penlong ya ke India kum ka wai ni ki jaka pule ha ka perthai bat ple shibun ke lat kelenti bathammai ha ka ri ong menteri rang badu Narendra Modi yo jingkot chispa nyo po khandai ngut ki breu ha Meghalaya ki bangat ha ka jingpang COVID-19 bat san po prangut ki ba yo thma ya ka ni ka jingpang hanin ka sngi but I jingbet u President ka India u Ramnath Kovind ya u Vice Chancellor ka Northeastern Hill University u Professor S.K. Srivastava bandang beteng ya ka kam Menteri Rang Bado Narendra Modi ulong ba ka National Education Policy NEP kan penlong ya ke India kum ka wai ni ki jaka puli ha ka perthai bat kan pleru shibun kilat kilenti bathammai ha ka ri haba ajing kren ha ke jing penkop kerdan ye ke samla bala pendap ke jing puli jong ke NIT Guwahati lengba ke video conferencing hnen ke sngi umodi ulapen pau ke jing kermen ba ke jing khmilenti bat jing angnu jong ke khon samla kan sandur ya ka lawe jong kari ulong ba ke jing thmu jong ke NEP kalong ban penyaso ya ke puli puthi bat ka technology Ulong baka National Technology Education Forum kadai kabalaseng hapo ke NEP. Umudi ulong syusyuru bahapo ke NEP kidon bun kilat kilenti na kabenta ke jingwat benya bat jingarap pisa baki samla kilat banyo jingmentoy. Menteri Rang Badu ulayaro ya kilais pangut ki samla puli kibayo ekakadan PhD. Umudi ulayro ekabenta baka IIT Guwahati kalale ha ka jiya kun persya ya ka klam COVID-19 bat ong baka ne ka jaka puli kan yarap ru ya ka thang ha ka ban penduna ya ka jing slai bat jing tua khando bat ru ban kentiu ya ka jing penya yau ya ki mar napo ka jala lengba ka jing wat penya ha Meghalaya Kibalakot na kajingpang COVID-19 hinin kasngi kilong shispa nyo po kandai ngun bat san po prangut pat kibreu kibayot maya kani kajingpang na ki shispa nyo po kandai ngun shispa sao po wei ngut kidai na East Khasi Hills arpo arngut na West Garo Hills prangut na Ribhoi District laingut na East Jaintia mar arngut na South Garo Hills bat West Jaintia bat iwei na East Garo Hills Baro kibalakot na kajing shitom hatu menta kilong hajar hinyaw spa hanriungun. Nakisan po prangut kibayot thamay, sao po sangut kiday na East Khasi Hills, sangut na Ribhoi, saungut na East Jaintia Hills, arngut na East Garo Hills, bat mariway na West Jaintia, bat Southwest Garo Hills. Kibadang don ha kajing shitom hatu menta kilong hajar sao po nyungun. Baro kibalaklat kilong sao pongut kentup arngut kibalaklat menhin kasngi baro kibalangat hakajingpang COVID-19 hadu menta hakajela kilong sao hajar nyospa khandai powengun ha Arunachal Pradesh kajingbun kibreu bayo pang COVID-19 kalakeu shaka nyo hajar sanspa khandai po sangut kat hadu nin kasngi da kajingyo pang shu sa arspa shipongut kibreu bakentum katlaingut kishipai yathu katanat kakot kakya kanong ba itanagar kadai kabapun tam kibreu badang yot maya kajingpang nin kasngi kabalong shispa iwengun Bud sa kachanglang da khat prangut kapake kesang khat arngut ka lower siang khat wengut bat ka west siang shipongut layathu surveillance officer ka jilla u Dr. Lopsang Jampa kumba arspa lai posan ngut kibreu kibalakot laplat no na ki hospital hnen kasngi bat baro kibalakot kilong san hajar handriu spa sao paulai ngut laong shushu u Jampa Kajingkot jung kibreu na kajingpang COVID-19 hakajala barok kawai kalong hinyo po sao point arpo khandai na kashispa. Ka Sorkar Pedeng kalapatha ya baro kijala bat Union Territory bakin mang jaka puli haka MBBS bat BDS nakathup Central Pool nakabenta kikurim bat kikun kikti jong kitu kibriyo kibaladu no lakajing im haki kampentrim jong kiriyo king atir nakabenta kasnem puli arajar arpoway Katanat Korbarri kalapha shithi shabaro ki Chief Secretary jong ki jalla bat Union Territory lambat ki jingpatha bakala penmi ki bayadai bat kani Kijingjit ikinong puli kan long katkum ki mark bakinong puli ki yo haka National Eligibility Come Entrance Test
lambat kiwede ki kadan jingpuli kumbalabtha Dhaka Medical Council of India. Kani kadek All India Radio Shillong kabon lam chapi yakakubor. Ka Northeastern Hill University Nehu kapentim bau President Jong ka India Ramnath Kovind ubalongru visitor Jong ka University ula ajingbet yo Vice Chancellor ka Nehu Professor SK Srivastava ba undang beteng ya ka kam ba uban watla ka samoy trekam jungu kadeban kun mentakasngi ka arpaulai taring kat kum ka shithi balayo pedang nakatanat puli puthi ka sokar pedang Department of Higher Education nen kasngi laong ba Professor Srivastava undang bat yakni ka kam ampalat ya ka shisnam netat hadu bandathung da uweipan la pan penken ma ba Srivastava ula shimti ya ka kam kum Vice Chancellor Jong ka Nehu ha ka arphau sautarik unai lur arhajar khatsan Menteri Rang Badu Narendra Modi un penlong ya ke jalang bat ki menteri rang ba lembat ki menteri ka tanat ka koit ka khya jong ki nyutli ki jala bat Union Territory ki basak ta bha ha ka jingpang COVID-19 kene ke jalang kan long menta ka sngi leng ba ka video conferencing bat en penya hi da menteri Rang Badu ha ka ba nya tai bat bishal banya halo ke jinglong jingman ka rukom pen khre bat penya ya ki kam ki jam ki bia dei bat ka jingpang COVID-19 Palat Henry Paulai na kashispa ki active case jonkari kidan hakini ki nyutli ki jala bat Union Territory. Kini ki jala ki long ka Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Delhi bat Punjab. Dai na kini ki jala ba ki jingdan ki brio bala pentikna ba ki yo ek jingpang kala ki sakan reposan poinsan na kashispa habaro bat nyo na kashispa ki brio ba klan na ka jingpang. Ka Ardhendu Chaudhary Charitable Trust kala rakhi nin kasngi ya kalangkho sngi yap bakhan ri Jong U Ardhendu Chaudhary ha Railbong Sports and Cultural Club kani ka jing rakhi ka longban kan mau buram yo Ardhendu Chaudhary ubala khlat no ha ka jing hap ka helicopter ha ka arpu artari unai lur arhajar saw ringkat bat hanyungut ki baipan Lasdang ya ka jing rakhi da ka jing le bu senteu bat thang mombati ha umat dur Jong U Ardhendu Chaudhary Habakren hakajialang Manas Chaudhary ubalong Shipara bat u Ardhendu Chaudhary ulong bakajialang kan mau buram yo Ardhendu Chaudhary kamdai na kabantaban yam ya kajing khla jung handrai ban kan mau ya kajing im jung kaba ulapan sanam lemba ka project ahar bat ru ban rakhe le kamen ya kajing dap khatsan snem jongka Ardhendu Chaudhary Charitable Trust Kaladandru kajing penkup buram ya kinong tray bat nong yarap jongka ahar hakani kajing rakhi Uway na kinong to kubor papaw jong ka jala uba lam thaba ula khlat no nen kasngi haka yeng sa jong ha maulai mau tawar shilong uba lam ula ik no shadin ya ikurem armut ki kun sindrang bat iwe ikun kan thai lambat ikseu kan thai kidkhot jong ka shilong press club haka jialang solem kabala long hashilong kalaya ro ya jing aitilut uba lam haka kam ba utre kam tam ban kan tiu ya ka kam tho kubor Hakani ka jialang lapan long ya ka jing skap jar ba arminit kum kadak ka jing buram ya uba lam. Ka jing ri on tap ya uni urang ba kan long hak arpau sautarik mentau benai ha ulum jing tap ka balang Catholic mau tawar. Uba lam ula sedang ya ka kam kup menong lum kubor na ka benta ki kot kubor kasi bat kot kubor pareng bata ka jing 3 minut bat treshitom ula kiyo syaduk ka kerdan kumu editor jong ka kot kubor unong san hima. Ban penkut ikakubol sa sisin kimat bakongsan. Kan National Education Policy NEP kan penlong yak India kum kawai ni jaka puli ha ka perthai bat pli shibun kilat kilenti bathamai ha ka ri ong Menteri Rang Badu Narendra Modi. Yo jingkon sispa inyo po khandai ngut kibriu ha Meghalaya kibangat ha ka jingpang COVID-19 bat san po prangut kibayo thamai yak ni ka jingpang nin kasngi. Ban ajin bet President kari India Ramnath Kovind yo Vice Chancellor ka Northeastern Hill University Professor SK Srivastava bandang peteng yakakam katto kani ko khobor kalakut nak All India Radio Shillong sabha banya apat yak program kabanpur